Buenas, 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 buenas mga kapapart. Este día enseñé nosotros el English. So, por medio asida de un pescado, ¿no? So, frozen dalag. Frozen dalag. Anong tawag sa inyo ito? Dito sa amin ang tawag dito dalag. So, sa Bisaya ito haluan. Así kita pon este ara pacas. So, pacas para hace seco. Para bonito, sabroso si pri. So, asaan kita pon este en blanja, no? Kay frozen pa gayot. So, se mira vosotros. Fresco kasi. Ayer se vivo pa. Ya ponen na plastic. Then ya se froze. Kaya na yung tiempo para limpia. So ahora vamos a hacer mis activities. Limpia kita con ese. Acabar hacer pescado seco. Estar seco fri para bien sabroso. Sabroso, masarap. Así hulum kita na agua. So soaking. Hulum. So mga kapaparts. No, mga kapaparts, kama. Ano sa Tagalog ng iskama? So, ganito, iskama yung tawag namin. Iskama kita kuner, dalak. Yan. Sobrang mga kapaparts. So, sakto yun.这一次我真的睡着了。Limpyo yan mga kapaparts. Uno, dos. Ya, pakai kita no, para hacer este hojas de insulin plus, insulin plus so maka kita na hojas de insulin plus para sa palbituyo lambuk, kita sa lambuk so insulin plus leaves kita na mo rin insulin plus tapos nilang alino so mezcla insulin plus para sa landuk del
睡着了。 Ramas. Masarap. Lagyan ng maraming asin. Tapos yung asin, ilagay naman dito asin with garlic and calamansi. Mag-asin tayo ng dalak. So asin. Tapos mag-soaking. Yan na. Oh, mga kapaparts, yan ang procedure. So, may malaking dalak. Oh. May garlic, may asin, may kalamansi. Tapos dito pa liquid seasoning. Ito ang sekreto ni Papart para lalo tong babango at sasarap. Yan. Yun. Tapos takpan natin to para yung amoy concentrated talaga sa loob. Yan, kunti-kunti lang. Yan. Katereno, mga kapaparts, pwede kita mas free para kita po sa sabor. Takino ito ko at kaya sulit na sol 3 araw sa init. Matigas na siya, tuyong-tuyo na, seko yan, tuyo, seko. So kita ang tabesa, matirabo, tanggalin ang ulo at buntot. Tapos prito para na amoy. Prito. 这一次我真的睡着了。 So, talian, chop-chop yali. Matigas siya yung ulo. So, ito na natin nilagyan. Pwede rin igata. Masarap gawing gata. Masarap. Fry it. Tuloy natin. Natin prito. Mabango, oloroso, oloroso. Ang hindi mabango, ang mabaho ay yete, gordo, mataba, mabango, oloroso at el frito dalak, gordo, el frito dalak. Sarap kainin. Yun. Mga kapapart, subscribe kayo para updated kayo sa mga new food. Tsaka paano language. Let's talk tsaka paano. Kusito yan. Luto yan. 这一次 Oloroso. 我真的睡着了。 Mga kapapart. Frito dalak. Malutong. Frito dalak. Bien sabroso, malutong y oloroso.
Roma. Muchísimas gracias na like and share and subscribe. Kapaparts!